khal kha khwa Ciimnuai Christian Fellowship panin ibiak PASIAN min to kong ho pi u hi Golden Jubilee nop sang na thupa mimal kim chiat tunga hong tung ta hen keipen Ciimnuai polun mi Vei Suan Pau hi ing Ciimnuai Christian Fellowship Tangthu atomin honggen nuaming hi ki polna pen tur khajakwa som sagi gukum June som kwani in pu khai zanang samna tung tonin tur khajakwa som sagi guk June som ni le ni in pu twal chinte ina pipi le ipu som thum le li te thuki kumna panin hong piang hia ki polna a hi tua thuki kumna tedim mi nu mai naw pang kwama ki thei kimna omlo bana tedim pau to PASIAN thu kha an ki kumna nei thei leng chi ngai sunna tung tonin nipi ni simin nitang lam nai khat hunin biak biak ki khomna nei dingin na khen ta tu hi tua thu khen tanna dung zo in tur khajakwa som sagi guk June som ni le sagi ni sun nai khatin putwal chinte omna ina ki khomna na ki panwa tu ni chiang dong akizom to to hi tua hunin ki polna min pen khal kha khwa tedim tapi do in kwan HTTI chi in min na piawa kum som le kum khat bang ki zat hit tak chiang in atang zai zo ding le a huam kim zo ding chi lungul na to tur khajakwa som gyal le sagi kum July ni som le ni thum ni in Ciimnuai Christian Fellowship ha kha chi in min na kila hi ki polna pol pi tuam som le kwa ki pha tulai takin ainin in zathum ami in mi zakowal bang ki pha hi ki polna I kalson ja pen tur khajakwa som sagi go kumpanin tur khajakwa som gyat go kumdong upa makai te makai na to ki kalsona tur khajakwa som gyat sagi January pan thubullet thumailet zangin ki kalswani thubullet sunga hi ki polna in sangmang missionary te phuthiat masak polpia hi ha kha Baptist Church HBC to ki zom ding hi chi thukhun dung zoin tuni dongma HBC to ki zomin nu le pa din muna hongdingu a hi ki polna I ahiang department te enina hileng tur khajakwa som gyal le guk January khain hangno ki polna YF tur khajakwa som gyat guk September khain Sunday school CE tur khajakwa som gyat sagi August khain numei ki polna WF tur ni le som ni le ni January khapan ENM ki polna tur ni le som ni le li July khapan nursery hum na sepna tulni le somni le li August khapan Ciimnuai bank na semna te ki pan khet hi tulni le som le gu kumpanin gammial na semna ki pan hiain tuni dongma akizom to a hi ki polna pen tur khajakwa som sagi gu pan biakin akinei masia in tuama ki khomna kinei khoi hi putwal chinte omna ina kumgyat sung pa thwam khawung te omna ina kumnga sung upadi menji pu onjanang te zum noya kumni sungbang ki khomna in ki jangi tur khajakwa som kwa kumchiang in biakin mun kineya tur khajakwa som kwa khat epir som ni le kwani in reverend tuan kho khamin biakin ding in kiu suang hiat thupa piang na hong nei sahi CCF kum som le kum nga chin tur khajakwa som kwa khat June som thum ni in biakin honna ZBC secretary Reverend Tial Domin hong nei sahi tulni le kwa December som ni le ni in library le nursery min pwa biakin thak in kiu suang khia thupa piang na CCF pastor ngem khom nyang in hong nei saka in kiu khwam mun cham te na pu phut kho thang le upate in hong nei saku hi tuni le som le nuam ba kha som le gung ni in biakin thak honna Reverend
Dr. Steven lian hup lingin hong nei sakhi tulni le som ni le thum bumin kwata ding in khat kileya to khitak chang in mun khat jong kilehi CCF kum som nga chin Golden Jubilee phok tong tung na ding in mun leina a Golden Jubilee in pi in kiu swang khiat thuap yang na pasta pita go kip tuangin tulni le som dilenga November som legian nin hong nei saka in kiu khwam mun chepte na Golden Jubilee main committee chairman pu kam chin havin hong nei sakhi ongong family company limited palo khan thang te in kwanin PASIAN ai naw le mi pi te akhwang na u to Jubilee in pi honglam sakin hongbul din saku hi Reverend ngem khom niangin CCF ha Golden Jubilee poi pi ni tulni le som ni le gu jun som ni le sagi ni in Golden Jubilee in pi honna hong nei sakri hi kipol na sia nei na to kisain tur khajakwa som sagi gu kumpanin tur khajakwa som kwa nga kumdong Reverend tuan kho khamin kha thu to homaka hi tur khajakwa som kwa July ni khat panin tu ni dong Reverend ngam khom niangin senior pastor hong sep sakhi tu ni le som ni lenga mei kha ni khan ni panin tu ni dong pastor pita go kip tuangin assistant pastor hong sep sakhi kipol na ina layat pi khat biakin ching khat mu chu siama thum le hum missionary palai thum kinehi hi Ciimnuai Christian Fellowship Tangthu Tom aza angai mi malkim chiat tunga Golden Jubilee nupsak na thupa ibyak to ba PASIAN ina hong pekim chiat ta hen amen